ngasi pangthok ki CLP mifam na UN sibu unlawful organization ni haina lauthok na what if law krema de center da ai base role tha bu taksin krei Fungja thang ton sing NPP da yaw krei ahong ba madi anawa Manipur ma gida mag ANC da gi resign to bu haina fongdo krei Maya Imphal Sida BJP की वर्कर्स ने कांग्रेस वर्कर्स सिंह फूब से यावना कांग्रेस की ऑफिस सिंह थुगायरम लहरी मयंग इम्फाल द कांग्रेस वर्कर्स सिंह बीजेपी की वर्कर्स सिंह अटैक तौरकी है ना बीजेपी ने मराल सिरकली अमसुंग मियाम की वोट फंगने पगितमा पॉलिटिकल पार्टी सिंह तोंगान तोंगान केंद्र सिंह दा वोट कोम बगी थबक कनकट नरकली मैम खुरमजरी अदोम ने इम्पैक्ट न्यूज़ ने अयोक्रम सोमेंद्र हौजिक पुंजा सिपाव की मरोइब पाव सिंह मियाम पिजरी ngasi famkiba Congress Legislative Party CLP की मिफम ना UNC bu unlawful organization है ना लाउथों ना बा वारिफ लाउक्रे लोइना Ministry of Home Affairs ना सो UNC bu unlawful organization ओइन लाउथों पिना ना बा ngasi si Minister Okram Iwobina Ministry दा आई बचेरोल था क्रे है ना MPCC की वांगांग लोय कुमुकजम जोई की सन फोंगदोक्रे ngasi BT road leba Congress Bhavan da paumi singa unaba mada joy kisana fongdoki bada numit chamani rom economic blockade tawduna UN sina Manipur miam kham thengna wahale masigi mathakta national highway singa saliba truck amadi driver singda nongmai kapsin dur misimina asogopan nangal leba asina takpade UNCSA khulai pipe organization amani takpane marmadura aikoi masal inthok naduna leibagi mahota Congress na Kupna khanaraba matung laurok leba fereba sida political party khuding makna UNC bu unlawful organization amoi lauthok pada mateng pangbiyo Manipur government laurok leba fereba sida center da su government pai ba Manipur ki BJP na so miyam gi awab khangbiduna central government da taksin mada mateng pangbiduna punna khusam na chatmina se na fongdoki Nakalam ramda Churachandpur Assembly constituency da Congress party ki ticket fanglaba matung ngarang Congress thado kharba MP CC gi hana gi president amade minister oiram laba phungja thang tonsing gi mahutta athu matam da mirep lauthok lagani su fongdoraki UNCR organization si unlawful organization haina lauthok na ba phirep lawjare masi CLP na lawgriba warep asi thaba oin ontok pina ba haiduna Union Home Ministry da honorable chief minister na कोई आई बसेरो लमे पीरगा खंगन जखरे मणिपुर दा करिगुम फोर्स अमतना कोई शांति रक्षा की फिवम दा मणिपुर की प्रजा दा वन बाय बसे कोई अकनबा खोंजंग चंगजे लगने यामना तमथिव फोर्स सिदगी मणिपुर कन बाय बसिदा ngasi कांग्रेस पार्टी ने लौरक लेबे फिरेब असिदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश नसु मणिपुर प्रजा मयाम की अवाब खंगलगा बीजेपी गवर्नमेंट ना यूनियन गवर्नमेंट पालिबनिना मखोनिसु तक्सिलगा अथुबु मतमदा असुगुमलबा मणिपुर प्रजा पुनमकपु खमतेना वालिब ऑर्गेनाइजेशन से अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से अथुबु मतमदा लाउथोकपिनबा तक्सिन बिहाइबा फमसी थमजरी Churachandpur Assembly constituency de tam ahumlak MLA oina karaklaba MPCC ki tam anirak president oiramlaba hanagi minister Funjathang Tonsing ngarang MPCC de resign tawkur matunga si National People's Party de yaukre magna party si de yaurak pada NPP ki national president Conrad K Sangmana ngasi singmairong de leba hotel class grande da taram na okre ngasi ki thorma de Manipur ki hanagi DGP yumnam Joy Kumar Buna party si spokesperson oina Conrad lautho ki bagaloina na party si aniso face ki oina candidate su lauthokre candidate sing adu de Churachandpur Assembly constituency da Funjathang Tonsing henglepta lajamang hauki singata henlian thanglet depai muktagi Nursanglur Sanet Ziribam Assembly constituency dagi Habib Ali Thanlon Assembly constituency dagi T Nenzakam Singjamai dagi NZ Robert Khetrigao Assembly constituency dagi Bibek Ras Wangkem Party asigi ahan face ki candidate tarani thoi lauthokraba matungda ngasi lauthok liben nipana asigi tharaga punam miref kunsure masigi mathakta su makata ba miref sing su lauthor ki gani hairi Churachandpur gi irang amde maku sagut besengna pamjabagi matungina ma Congress ta gi resign tawbani hana Phungjathang Tonsing da fondoki adubu atopa political party da saithok session gi wakalondi laite fondoki Atei dising kasu mana de kitang khetna ba leibesida
mayamgi si tanaraga Congress resign tawraga NPP da join tawbani handak si eko mayam se Manipur gi damakta kamai tawraga party su kana su cheiroi adubu kana na kri tawe abese na khoi loi khange when the dead body was kept in morgue after 48 hours it should be declared as an unclaimed body and the government is supposed to dispose of in one line kana da blame to including me haibatari past I don't want to blame public I don't want to blame government but there is something wrong on the part of the government. Nakal maramda NPP ki National President Conrad K. Sangmana Fongdor ki bada Housing Party is an state asigi Fernan bakaya honari Tonsing go senior leader amana party is the York Pahibisi party asigi maru eba tanka kamane lamdama se the housing political scenario asi honglakli NPP ki Left and Democratic Front kasu housing yanaba masu lairi hana mahak namakatana Fongdoki. The National People's Party is coming out as a very strong alternative in the state of Manipur. That we will be having a political understanding between the NPP and the Left Democratic Front of Manipur. The National People's Party is a party that believes in the Northeast and it has been working from the beginning for the issues of the Northeast and development of Northeast as a whole. So much talent is there, but yet we are always in the news for the wrong reason. And this is something that our party believes needs to change. And that is why we urge not just the people of Manipur in general, but especially the youth of Manipur, that it is now up to the youth of Manipur also to realize that we must change. Ahong bamade anawa Manipur magdamak ayan sidagi resign tawraga National People's Party the York kibni hana Churachandpur Assembly constituency dagi tam ahub lakar taruk lakar krabamade Congress government ki matamda Minister Fabu Oram laba MLA Punjatang Tonsing Fongdokre wafam masinga sitaran Toy Kaisamtong Assembly constituency the NPP midef when Songtorak liba Hanagi Congress government ni matam the Education Minister Oiram laba Lampolapum Jayante Kumargi Bisum Ningomum Lerak YLL ground the Pangto kiba political conference mada ma Fongdo kibani Ngasig Torma the NPP National President Conrad K. Sangma National General Secretary Vivek Ras Wangkim Nachingba NPP ki maru oiba leader sing su saruk yaki Fungja thangna makha ta ki bada hausi Churachandpur de lairib irang amade miyam gi apama matung ina mahak NPP da yawrak ki bane hausi miyam na Congress amade BJP na taba government amasu pamlakli fongdoki Aduh, di Manipur untuk si, ada sana pun, oh, ada orang untuk si ada si kali, ada pun ambil, orang di si, ada lagi, Manipur kita kalau apa pun kita buat jadi, lebih, mesti kita orang kita ada tahu ada orang pun ada orang lagi, orang Thauramatu the NPP National President Conrad K. Sangmana Fongdo kibada Manipur gi miyamna lamdamasida ahongwa madi awaba ka thengaduna lakli center nasu Manipur Gumba apikpa state singbu maru oina khanbide masigi maramde kanaguma mioi natraga political party amana lana yo politics tawbadagine India da awang kham de nongsupta gi political leader kya thokre adubu nongpok amade northeastern India dagi leader ama fawba thoktri masi hongdok se harabade na singna masa masa dagi hawduna khanthaba matam oire hena fogdoki Kaisamtong Assembly constituency da NPP gi miref oireba lampok lapam Jayante Kumar na fongdo kibada mak na Congress da sahi taramanga lerak pada party su mapangal kanan na thabakya tawram kibada natana minister fawu oiram ki adob election gi matam lauthok labam matungda ticket na atopa mada pi kibada waro budi laite adubu mak na Congress ki ticket thab matamda lupa lising yankai fawu deposit tawhalaga mak ki ming fawa center da recommend tawbi da bai basi laibak thibane handa ki election ase dharma gi lad ni hanasu mak na maka Tana Fongdoki. Ni lagi itu di anda tu kita berada di beberapa itu. Jadi sampai kita musim ini hari ini perjalanan awal ini. Pun ini hari ini kau berada. Ini pun adalah sebuah perubahan ini. Makhluk. Aduh, ini semua terus terjadi. Lihat ini maka ada sesuatu terjadi. Ini sebenarnya ini sepi. Boleh bahkan kita boleh yang ini sebenarnya ya timur itu jalan dari mana. Kalau itu menjadi maka dari mana kita ayat baru proses itu
we like to raise this particular question to the people in the elected assembly. BJP and the Congress Party as a lengak sasan to haitre political gi aho mama purak pamathau tare hana CPI gi National Secretary su Oriba Raj Sabha gi MP D Razana Fongdokre wafam singa silang Thabala Assembly constituency gi manung chana haureibi makhalekai de leba kendra du gi CPI gi candidate nong thongbam singazit ki yum da pangtokiba election manifesto form bagi thoram da D Razana Fongdokiba nei State Election Committee CPI Manipur State Council Sindura Pangtokiba Party asigi manifesto form bagi thoram maduda D Razana Fongdokibada Manipur CPI amadi party asiga satminariba singi apunba government lakpa matamda Manipur gi ngamkai kahendra thamgani fongdoki loinana Manipuri lolbu Indian Constitution gi nipan suba schedule chanan ba honabada CPI na laukiba thaudang adum yamna ningsing biu fongdoki ngasi phong ki ba CPI gi election manifesto adu tongan hiram kuntramanga adu yumpham oiraga semba manifesto nei hiram kuntramanga adu gi manungda maruaina pallabada Manipur machet tahandaba Manipur da leidiba lalholup singa santi gi wari sanan na ba hotnaba Manipur ga Myanmar ga leinariba ngamkhai gi se na ba loisin na ba hotnaba aspa lokthok na ba hotnaba Human Rights Commission hingalan ba National Highway Protection Force thamnan ba hona ba made yellow mi kan na thabak thorang kya lokhat pan singba hiram kya CPI gi manifesto da yauri. This state has been going through a kind of political turmoil. You have seen the disastrous misrule of Congress, the disastrous misrule of BJP. Both these parties try to thrive in Manipur through defections, through corruptions, political corruption, financial corruption. This is a critical time. The people of Manipur should decide. Manipur needs a new kind of politics, an alternative, a political alternative, a pro-people political alternative. I sincerely believe such a pro-people political alternative can be provided by the Left and Democratic Front. This Lakliba Taramatoisu Manipur Assembly election da 58 Churachandpur Assembly constituency dagi NPP gi miref o ina Mikhal Thengna kan hana taurang toramba Faukhan Sun Kupthongna NPP dagi toklaga ma ke supporter single na Northeast India Development Party NEIDP da yaurakle hana party asigi chirol man khangalakli loinana Faukhan Sun Kupthongna 58 Churachandpur Assembly constituency da party asigi miref o iraga ni hana su chirol asin makatarakli Mikhal naksilakpaga iroinana akan balamba thengnagan hana pane diba Congress amsung BJP worker masel gi marakta khana sainab gi tawdok nongma gi hengalakli Mikhal gamari lena ngarang numidang mayang Imphal Assembly constituency gi manung channel ba mafam kyada BJP gi workers sing Congress workers sing phuba chaiba yauna Congress gi office sing thugairam lehadi ngarang thoki ba tawdok am gi matangda mayang Imphal block Congress Mahila Committee gi president Sukam Sanjitana BJP workers sing na ma ki mapuroiba purambata natana yumda hangba tukan thugairam le fongdoki Makna maka taraduna ngarang numidang pung mapalom tabada Assembly constituency sida BJP gi miref oiba kongkham Robindro gi waka sing na mayang Imphal thana awang lekai de leba ma ki yumda nungna thajilaki nungna thajinduna imung gi portsai amang anta tholam batana tana phamung gi mompak mathak thamba marup ki season na ba sale oina lupa lakh ahum amasung dukan gi paksi leiramdre yumthak ta kupa Zinga segai pada natana lupa lak amarom gi oiga da dukan gi potchai amanga ta tholam le ma ki yumda da natana yumthong ahum mari da su nung landara ki loinana lekai sid leiba maira sang gi phaklang thugai pada natana sang manung da thaba mompak sing pata thadaram hana penda bu fongdor ki Nakalam da Assembly constituency asig manung chana mayang Imphal thana mamang laikai da hangwa Congress ki camp amasung mayang Imphal police station ki mayok na ba hang liba block Congress committee da su BJP ki workers sing landaram lehari Mayang Imphal block Congress committee ki publicity secretary thawda moduna ngarang numidang pung tara makhairom taba adu da Congress office amasung camp ta BJP na landaram bani fongdor ki makna makha taraduna BJP ki workers sing adu yenkabung lokon dagi pauduna laklaga kem amasung office sing da nungna thajilam laga CN ki masida natana ngarang thoki batongan tongan thawdok sing da Congress worker ani asoga pan nangki worker ani dugi marakta amana kokta yotna thomnam dagi sokpane loinana atopa amaduna makhong da nongmaina pan badagi sokpane animak ras medicity da laikat na ri fongdorki loinana Mikhal gamari leinana Congress workers sing da BJP ki workers sing na satharkli ba thawong sing awang thakta condemn tawi su fongdorki
BJP की कांबो सिना तौरीबसे सिजे लेबांगा इबरा नत्रगा लेबा कंदोरीबरा लेबा सेमदोरीबरा अदु मी हातोरीबरा सिगुंबा सुग्यामना माथोंग होक्तबा बोट बो सियामना चोपना लेपसे मसिगुंबसे थोंगसे यानिंगदे अना सिदगी हौरगा सिगुंबा वाखन नेमबा राजनीति से तौबिगनो हाइबा वाफम सिने अइना थमजरीसे अदा मसिगुंबा पोचे मसे अखोगी मणिपुर पुलिस अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंटना मरी लेने ऑथोरिटी सेक्शन क्राइम से मरी लेने ऑथोरिटी खुद इमीडिएट एक्शन हाइजरी बीजेपी की टिकट फंगद्रबसु सिंजमई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियाम थमकिब थाजबा बीजेपी की टिकट की मातांग इनकिब एग्रीमेंट ngakna चटकनी हाइना सिंजमई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की मिरेफ ओइगन हाइना थौरांग तौरंबा ओइनाम रोमेन पाउगी मिफम अमदा फोंदोक्रे ngasi पाउगी मिफम अदुदा महाकना मखा ताना फोंदोखिबदा बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर अमा ओइना पार्टी असिबु थाजना मियाम की थबक तौरपग लोइनना पार्टी असिगी नियम मतुंगिना वोट कागदब कैंडिडेटा टिकट पीबा हाइबा वाखलोन अदुदा महाकना लेपलबदे वोट काररोय हाइना पार्टी असिना टिकट पिरक खिद्रबसु इनकिबा एग्रीमेंट अमदे मियाम थमकिबा थाजब ngakna महाकना सटखिगनी अमसुंग बीजेपी दगी तोकप लैतना पार्टी असिगी मिहुतपु सौगतखिगनी हाइना असेपु वाफम थमकी टिकेट फंगनी हाइदना यामना चावना सा थमुई अदुगी तयोरब मवंगदा मखोइना कुमदा खनर मतुंगदा खोइ हानगी तृणमूल कांग्रेस तगी सेकेंड ताखिबा हबजिकना बीजेपी यारokpa अखोइगी यामबा तामो खेमचांदा टिकेट पिबि रखरे टिकेट पिबि रखरे हाइदुना अहांगना मद वरोब तौदना अहाग बीजेपी दा जुम लेजगनी अदुगा अखोइ यानखिबा अखोइ एग्रीमेंट अदुगी मतुंगिना अहाग अदुम ngang na ससगनी लाकदर बेतारामाथोई सुबह असेंबली मिखल नक्सिलकपग लोइना साइकुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी कैंडिडेट दोखोमांग खोंसाई ब्लेसिंग प्रेयर सेरेमनी पांगथोक्रे खुमलंपाक तलेब खोंसाई वेंग पांगथोकिबा थौरम अदुदा साइकुल कॉन्स्टिट्यूएंसी की विलेज चीफ यूथ सोसाइटी अमसुंग वुमेन सोसाइटी की मकोक थोंब मियोइसिंग सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना साइकुल केंद्र की NEIDP कैंडिडेट दोखोमांग खोंसाई ने फोंदोकिबदा असुमन मतम सुपदा माई पाक ngamgani मल्टी इथनिक ओइबा लमदम सिदा अमगा अमगा नुक्सी सानन लैरबा तता इंग तप लमदम ओइबा ngamgani राजनीति तौबद लारिक दाइसु निंगथिना हाइबदा नतना फिजिकली फिट ओइबा दरकार ताई फोंदोकी लोइनाना NEIDP हाइबा पॉलिटिकल पार्टी असे यूनिटी अमसुंग इंटीग्रिटी द बेस तो पार्टी नि हाइनसु दोखोमांग न मखाताना फोंदोकी लोक जनशक्ति पार्टी अनिसुब तांक की ओइना लाकदुब मणिपुर असेंबली मिखलदा मिरेफ ओइगदब सिंग मिंग लाउथोखरे पार्टी सिना थाकपसे रोल मगी मतुंग इना लाउथोखरब मिरेफ सिंग अदुदे बिष्णुपुर केंद्र की खुनराकपम वावेश्वर साइकुल केंद्र की थांगजामांग हाउकीफ कारोंग केंद्र दती के सवानाई एलियस बेरोनिका तदुबी केंद्र के दिलुंगाई अमदे नुंगबा केंद्र की ओइना पाउ मथुईपुआन गोलमैनी बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की एस्पियरिंग कैंडिडेट ओरम के एस वावेश्वर लाकदुब मिखल असिदा लोक जनशक्ति पार्टी की मिरेफ ओरगने वावेश्वर मिरेफ ओरगने तावद यामलब माकी वर्कर्स ने माकु थागत फोंदोपग लोइना मियाम की ओइबा खोंगचत म चटकी बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मफम सिन थुंगना चलुरु मतुंग मियाम की खोंगचत से पोषंगुम लेबा वावेश्वर की युम द लोशन की खुनराकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की मिरेफ ओइरबा TH मुहिंद्रो की यान हान हाउस कैंपेन ngasi हौदोखरे मसिंग यामलब बीजेपी वर्कर्स सिंग याउन चटखिबा रैली अदु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन लेबा युमनाम खुनौदगी हौरगा खुनराकपम फाउदन पांगई फाउ चटखी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की मिरेफ ओइरबा TH मुहिंद्रो ना संजा थुमजाना हारब कांग्रेस गवर्नमेंट मुथतप मतम यौरे फोंदोकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लिचिंग मखादा महान भारत लायरब कोनगनी लायरब मुथतकनी हाइबगी पांदम मसिदा अहाक्सु मदुगी इरोइनना अइना पामजबसु लायरब मुथतपा अइगी केंद्रदा 80% हेन लैरब लायरबसे मसी मुथतलगा नुंगाय याफब सेन थुमदा अवालप लेतबा अदुगुंबा इकोनॉमीदा अवालप लेहंदबा अदुगुंबा इमुंग ओइनरबगी पांदमदा अइगी नंबर अहानबा खोंगथांग अइ होनजगनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग पर्सनल सिंग मिनिनी की सथगदब ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi हौख्रे ट्रेनिंग प्रोग्राम असे डिस्ट्रिक्ट असे की तोंगान तोंगान मफम मरीदा सथब हौकी
Mikhal naksilakpagi matek mafam kyada Mikhal gamari lenana khana sainaba madi nomai kapsin magi thawdo kya thorakli Maya Imphal Assembly constituency da ngarang Congress amadi BJP workers singe marakta nung thajinaba nomai kapsin aba madi gari mai thaba yauna akan muangda khut thokna krehari ngarang thoke ba thawdo da Congress ki worker ni haiba kharana BJP ki firal singkat pa imung ama Congress ki worker kharana tumna akaya toy nangalambata natana yum gi upuda thamba senfam kya madi pochai kya pu khra na Maya Imphal konchak makhala kai dalaiba furi sabum kabitana impact news da phongdorakli mak na ke bada ngarang numidang pung nipan makai tabada Congress ki mioi khara laklaga maram sumpi pidana yum da nungna thajin ba madi Maikai Kangdana nomai kapsil laki madugi matungda yumgi arabi pochai thugairam badana tana yumgi upumunung da thamalu palising mariputara amaga gas cylinder amaga sumiyoi singa duna puduna chaki ngarang numidang pung nipan makhairom tabadagi horga numidang pung taramatoi taba fawba nomai kaptuna irang thoki baduda Maya Imphal police laktuna irang laksen ba hona ki daba ase laibak thibane BJP ki firal singkhalu bagi damak yung asibu asuk tamthina amangata nangalamba amade gihalamba se marilena ba authority na miyang sangmi yoina kabitana phongdorki ngarang thokiba thodok aduda laikai siki asimakta dagi senjam Robindro amasung kumujam nilakantagi masanupa KS Naubi ani sokpadagi laikanaki KS Naubi na tonglakpa activa angoba amasu Congress workers sing aduna mai thadok lambaga loinana Tata Magic amadi alto car magasu akaya toy nangalam ki hari nakalomramda furit sabam kabita ga nakna leiba lauremam pochagi hotel dasu akai toy tholam batana tana hotel thamlamba flat television amaga gas cylinder amaga puduna chakya na lauremam pochana phongdorki Bolazidi amazu kemta khana balai jade adu iseng seng na habda ngarang khakhtang di akhoi BJP gi fraction yung khasaru re akhoi na ai gi getani mi gi somang da theron da akhoi yung khasaru ba kemta le jade phe yung khale haibagi damang da moina nungdang da akhoi gi len ta badong na nungmai amachum bom yaw daga chu nung mayam jina isai chu pi ba akhoi mato karam na hingada gi ba akhoi icha ji hun to ma chakadra natraga na bot gi damang da akhoi hana je hai bra akhoi de hana ba pam de fresh khalu ba adu gi damang da moina sumaina to bira pa je am penjade ngarang thoke bathawdok adu BJP Manipur ki incharge Prahlad Singh Patel na satuna hakthengna na yengsin khre loina na thokre bathawdok ase democracy ki wan thok lahendabani hana Prahlad Singh Patel da phongdoki magna ke bada thokre bathawdok ase ki matang da Manipur ki CEO ga unaduna waka cherol ama pisin dun athu matamda lakhotpam thok thabak lakhotran ba taksil lagani Police amagi tawpam thokpam mathau tawbina na appeal tawbaga loina na Maya Imphal Assembly constituency ki polling station khuding makta paramilitary force sing na ngak selhana na babari lena authority da haijeragani hana phongdoraki Maya Imphal Assembly constituency ki manungda leiba phobok chaw Maya lekai dagi khona part amadi thanga chatkiba yaba lambi Congress ki workers sing na sambal khajinuna thingjil lambadagi ngasi phobok chaw da irang thoke tawrure tungda Maya Imphal police ki team am laktuna thingjilim lambi adu hangdoktuna miyam sa tok chasin tawhan kre Muslim Moving Development Society ki General Secretary Asiana lambi asigi nak ya tariba yum kun yauna miyam gi asarok tawnaduna sana thana pochai puthok pusin tawda maru eba lambi am oinari ba sibu vote kam ki namad thingjin ba se yaning de rajniti tawge hana hairagana miref oiriba ani gi marakta oina tawbiyo lambi thingjilaga rajniti tawgani habase miyamda khudong sadaba amadi awaba pibani hana phongdoki mafam sida chatpa yaroi thokpa yaroi noi BJP gi mini mafam sida chalhaloi atamna na hairaga moina thogal lakhide anaba siso hanjan khare skun jat ke dawba angang singso hanjal han khre lambi atopada chatpham leitabani na mayum da hanjana khre mafam sida gi khara sangaga jong kun thra tariba mafam ni thingiba lambi si athuba matamda thingbigano praja gi lambi oi taragadi praja gi chatpham oirabasi lambi si phatpiyo aduga rajniti gi thongda chana bataragadi rajniti gi posida moi candidate ani gi oiba mawongda makhoi masen chana jakhisano Manipur ki ariba regional political party singa marakta ma oiriba Manipur People's Party ki President M Soba kirana luchingba party asigi thaupuba singbu haukiba English singani tarataru ki March 15 dagi paraga sahi ahumgi oina yaraningai oidraba thaubu sing oire haibagi sakhang serol Election Commission of India tharaktuna khangalakle hana party asigi cherol amana khangalakli
Taramathoi sub Manipur Assembly election as the Imphal district ta mathau tawgudaba polling personnel singna lakib January 12 gi nungtil pung manga fob gi manungda Porampat leba panchayat vaban the report tawran na district asigi district election officer ningthausam Geoffrey gi cherwala mada marilena singda khangalakli report tawradra officials singi mathakta sub chaba action lokat kani hana su cherwala sena maka tarakli Manipur da no makangdana cyber crime gi thabuk thodok kya thoklabasu cyber laboratory amata laite madugi mathakta awangnupu state singi manungda Manipur na cyber laboratory laita state oiri masina maram oiraga cyber crime mari lena thodok wathok kya thengnan hona bada awaba oiri hana Imphal West ki additional SP LO operations Dr Sarang Them Ibomchan fongdokre National Institute of Electronics and Information Technology NILIT Imphal na sinduna cyber security ki matangda akam pataleba institute sida ngasi pangthok ki banoma gi oiba awareness program amada saruk yaraduna wafam ase additional SP Ibomchan fongdoki banai Profiles of cyber criminals in Manipur age group sex IT literary level haiba hiramasida resource person in wangang ledurmak namaka takibada Saukalakpagi matung ina mobile amadi social media bu lana sizinabana cyber crime thonanabagi machak ohele maramaduna isagi amasung kanagumgi aron makhudimag mobile amadi social media gi mateng lauduna sizinaroi dabane mi amaga nungaina daba leire haiduna mi adubu kingan khangan ma tawroi dabane kariguma kian khangan mugi thawong satharam labade mioi adu ITA ki matung ina cherak phangba yai amaromda Manipur gi oina cyber crime unit ki laifam thokum Machak matumba with the manpower kaya awaba mayok nari hauziki oina lanai sel puthokuna leijaba left of home kak sizinaduna thokleba cyber crime sing thengnari adu batu matamda cyber laboratory ama leiba yabagi oithokbadi leire fongdoki koi sitabi bisingisa sandokbi batare yarige mingonda threat tawo message thabi ganu call do igasu tawbirorno hojikti auto recording ju mayam thwe aduga auto recording do namad evidence ona sinaka migi nuai tana sundok tok da bai tar koina hajaning badi koi senjing koi nausing anaba tang section biro cyber crime si koi thingmang nanaba koi kan hona si cyber crime tawna hona biganu cyber crime tawna bagi chance pibiganu RSS की volunteer amadi BJP की luching bo eram side samuralapa madu mangol gi kunithoi subal lai kidab gi ningsing thauram ngasi pangthokre paisa na rajniti bunam thab ngamdaba corruption laitaba Manipur ma ohel se hana BJP की MP amade Manipur in charge Prahlad Singh Patel ngasi thorma da Manipur miam da appeal tauki side madu mangol foundation sinona idol club tera bazar da laikidraba side madu mangol gi laikidab gi ningsing thorma do pangthokki banei thorma do mari lena laikidraba luching ba se gi mafam da miam na ka leka tamduna ikai khumna ki thorma do mari lena na Prahlad Singh Patel na fongdokki bada laikidraba side madu mangol na state se gi apun magi saktam kannan made senja thumja laitaba nungai yai phaba mafam ma ohen na ba hotnaram kiba thaudang sing adu miam na kaupam thokte side madu mangol foundation gi mieng makada pasoi kendra ki manung chanan nauna postal saving account hang ki mioi chamanga hen bada passbook amade mioi listing am hen bada handloom weavers card yen thoki में लोगों को न्याय मिले तो न्याय सिर्फ भाषणों से नहीं मिल सकता सरकार की नीतियों के अमल में भी दोष होते हैं नीतियां सही होती है लेकिन परिणामकारी बनाने के लिए किसी न किसी ईमानदार व्यक्ति को या ईमानदार संस्था को उसका वाहक बनना पड़ता है क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं और इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति को पैसे का दलदल मान लिया जाए ये ठीक नहीं होगा बिना शांति के कभी विकास का रास्ता तय नहीं हो सकता मैं इस अवसर पर प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा हम सबको सद्बुद्धि दे हम सबको सामर्थ्य दे कि हम भी अपना सार्थक जीवन जी सके और मणिपुर की धरती के लिए कुछ काम आ सके Nifumanga Suba All Manipur Sumanglila Festival 2016 17 Iboema Sangland Hogdokre Thormal Marilena Nifumari Suba All Manipur Sumanglila Festival da Makong Matang Takar Batongan Tongan ba artist singda Manamatum Su Yentoki Sahi Siginupa artist ki oina Peacemaker Artist Association gi lila inamana West Production Takre Nupi artist ki oina Sanura Jatrakam Drama gi Khuman Charaina Best Production Takre Manipur State Kala Academy ni Sindhu namit Kunisum na Mars Ani Fauba Palace Compound Imphal da Festival ase Iboema Sumanglila Sanglen asida Sathagadori Thormada Wangang with Art and Culture Commissioner Is Dilif Nahai Lamdamasiki Sumanglila gi top gunmut
ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯕꯣꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯈꯤ Rotary Club Impala amasung Mailan Pharmaceuticals Private Limited ka khusamnaduna ngasi awang posamung kunau RCC Village the Cancer Awareness cum Cancer Detection Camp amadi Free Eye Camp ama pangthokre Awareness Camp asida mioi listing amamuk henman saruk yaki cancer ki maramda khanghairaba doctor kyana laina asigi layeng gi matangda miyam pausel kya su pikhi nakal maramda lemna midline wi camp tuda ahlaman nupi angang kyana saruk yaki hari ngasi khoina tawjarisi area asida leiriba prajasingda karamaina cancer si tholakpano cancer haiba laina si karamaina lakpano aduga karamaina masi prevent tawgadagi habigi matangda akoigi cancer gi expert doctors mayamna haiba program asi manungda wangangdana mayamda tahan biribani aduga hujiki haiba eye camp sida hujiki adult literacy program sida yauriba ahan mayam singsida moigi mamit singsi check tawbiraga moina mamit su omagadi haiba ahan singsida akoina lemna anok asi pijaraga moi larik pabada nungaina baina sinjaba program Imphal College ki sahi asi ko annual freshers meet ngasi pangthokre Thomas Imphal College Students Union sinduna college asi ki Jubilee Hall pangthok ki banai college asi nong tamna ku mahiro sing okpagi thorma duda athoy mithunglen oikiban inthau Salem laisema sana jawuna Student Union asina putok academic calendar release tauki Millennium Institute of Science की तारारक सुबह एनिवर्सरी फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पांगथोक्रे सिंगमेरोंग देलेबे होटल क्लासिक ग्रांडी पांगथोकिबा थौरमदुदा इंस्टीट्यूट असगी माइकैदगी ओजासिंग खुदोल पोट पीदुन इकाई खुमनब उठकी लोइनाना इंस्टीट्यूट असगी माकोक मतंग ताखरबा माहिरोइसिंगदा खुदोल पोट पीदुना पुगनिंग थौगतकी Matamgi mamal khangdaba furup amadi leibak amatana malem asida khak sakupa ngamloi haina Southeast Asia Cultural Organization SICO na chiro lamada pauzelakli ngasigi kunma thoi suba sahi sa asida lamdam asigi miyamna matamgi mamal khangba amadi masib lumna lawu mathau tabaga loina matam ngang sataba singbu maitai pung haina khangnariba si tokpiro fongdorakli lamdam sig miyamna matam ngak ngamdabagi hainabi thadokpiduna sepau natraga pau uma fangduna thorum hobut natraga lakliba singna thengthabagi hainabi ama asi thadokpiduna maitai pung haibasi anoba hainabi amadi saktam ngak nanaba hotnaminasi amasung sikona su tungda pangthokada thorum kya matam ngak satlagani haina su serol asina makatarakli CAF and PD Laborers Welfare Association na IHBT RIMS ka khusam na duna idan tawi thormama pangthokre State Blood Cell National Health Mission Manipur na sponsor tawduna pangthokiba idan tawi thoramado Laborers can dedicate to our society have theme da CAF and PD Laborers Welfare Association sinduna pangthokpa manga suba general conference ki saruk ama oina pangthokiba nei ngasige thoramadu ko mari lenena urembam da leiba Rose Garden da high school level painting competition ama su pangthoki painting competition adu electoral politics in absence of people's power have theme asida pangthoki bani All Manipur Students Union ki ani suba term 1955-56 ta General Secretary ki thaudang lauduna chaklam khongchat thokiba matamda mahiroi khunai gi luchingba ma oiram kiba Ji Joy Kumar Sharma laikhidabada MSU gi thomi singna minute ani tumina leptuna oba phongdokiba ga loinana laikhidirum gi thawaina lairam lenda ingna chikna lairuba oirasanu haina mahiroi lubasi gi chero lamana paujelakli Manipur State Legal Services Authority na sinduna ngasi National Lok Adalat pangthokre adalat adu Uripok Charap Court Complex te pangthoki nakal maromda Thaubal Bishnupur Chandel Tamhenglog madi Churachandpur District su Marilena District Legal Services Authority singna sinduna pangthoki ba Lok Adalat aduna panduna leba case kaya loisin ngam khre hari
Howzik pangba power mada United Naga Council UNC bu unlawful organization am oina lauthok na ba Manipur gi Chief Minister Okram Ibobina Prime Minister Narendra Modi da sepawam thakre ngasi pangthok gi ba Congress Legislative Party gi mifam amana United Naga Council bu unlawful organization am oina lauthok na wari basi laurakibani dolena UNC na sathar gliba international oiba amadi anti people oiba thawong sing ase yeng luraga Miam ki interesta unlawful organization mo na lauthok pada mathau taba thabak sing paikat piu haina si minister na chirol amada sirola duda prime minister da request tau ki banari Hauzik ngasino magi oiba sanaba ki pauda mari subherozit waribam goal club under 14 hockey tournament ngasida ki kumalampak esto turfta sanaba hokrai tournament asigi anwa sana ki league match amada farm ya school ki sanaroi en datana match ki nifu monga nifu taruk nifu taret amadi yang kai mangasu minising na panjal mari aduga en now khomba tis mission ke sana henba amasung ke robina manga nifum doi yangkai yamadi yangkai nipansu minising na panjal amamam ka chanduna hockey union laring mom leka yamna laksana panjal nipan anida Mighty Bapi Bangamki, tournament as a Hotopuki Tormada Farm School President T.S. Nabachandra, Madi Manipur Hockey President, Amade Olympian KSS Toy Bagaloina, Lamdamasiki Hockey Masana Sibu Pamza Mukiana Saruyaki, Manipur Hockey Nasinduna Team Nipana Saruyari tournament as Hayang Makatab Lake Match Ani Sanaragani. Ahanwa Imphal East District Thangta Competition 2017 gi ngasi sana ki match singda sub junior girls category gi waina Kanglai Park Thangta Association lari ki mom lekai gi CS Ria Chanuna goal amasung Luang Thangta Academy Kongpal gi sanaroi L Umana silver loinana sub junior voice category da Luang Thangta Academy gi L Visal Sharma amasung L Singlemba anina mathangsina goal amasung silver medal fangkran achirol da khangalakli Manga Suba T20 Veteran Cricket Tournament Champ Khagempali semi-final changkre tournament singa sana kiba tarahumdoi suba league match sa da toast ngam kiba Champ Khagempali na sana kiba ahan ba innings da api over kunda wicket mari turga run sam nifu pan lauki innings test banta na ball nifu manga da run yang kai manga lauki match sa sig ani suba inning da betting sana kiba model club B chinga makana api over kunda wicket manga turga subna giran sama subna ani kaklauduna match asi run nifutare tamai thi banangki match asi the Champ Khagempali gi batsman test bantana lauki baran yang kai manga adu Man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association Sindon Oriental College the Model Higher Secondary School is Sanabungda Tim Tara na sarug yadon at Satari tournament sig hayang Sanaga the Taramari Suba Lekta Crow Kamnam Lerakam the Dynamic Sporting Union Kwakatel Anina Lambata Nargani. Ahanba Marina Spring 7-a-side football tournament RFC Kamnam Lerakamadi Tinungai FC Ani Mai Pakrehari Singjamai Maka Waikum Lekai the Labor Waikum Lekai Athletic Club ki Sanabungasida Ngasi tournament sig Ahanba Sanaki match Amada RFC Kamnam Lerakna Yam Lakshana Seo Singamai Wam Ketruleka Panjal Tarabanga Amada Mighty Piki Saturday Labor tournament sing as Sanaki Bani Sub Liktana Tinungai FC na SDC Samaru Panjal Ahum Ani the Mighty P Bangamki Tim Taratarugna Saruk Yariba tournament sig Hayang Nungtil Makataba League match Ani Sanaragani tournament sig organizing committee na Tadropachi role Amada Kangalakli STT sector Amadi Bolero sector Ani Taret Subas Chaluk Curve Village Wise 7-a-side Men's Open Football Tournament ki final da lamba taunargani Lamlai Assembly Constituency ki manung channel lebe chalo Youth Union Club na sinduna club asigi sanabung da sathariba tournament asigi ngasi sana ki ba ani suba semi final match da Bolero sector na 6-star Nongren bu yamna lakchana panjal mapan anida mighty ba piram laga tournament asigi final changbangam ki Tim Kunmari na group ni Pantong na kaidok to na mamang thagi kunmapan ki sathariba tournament asigi final match tha asigi taramanga da sanaragani ngasi sana ki tournament asigi ani suba semi final lamda Adugi masak nairba miyo kiana sarug yaki.
Kamakya Social Youth Club Hyang Thang Sinduna Club asigi sanabung chathari ahum sub state level KSYC 4-man aside open soccer tournament FC TYDY Tobul amadi SWC Hyang Thang ani semi-final sangkhre hari tournament asing ngasi sana ki ahum sub quarter final da FC TYDY Tobul na kicks from penalty marks da SRDC Langthabalu Panjal ahum ani da mighty piki Sathariba tournament asigi mari suba quarter final da SWC Hirang angi sanaroi Vovina sanki amatangarba Panjal aduna ZSFC Kaisampa Panjal amasino da mighty pibangam ki Team Kunmari Nasaru Yariba tournament asigi semi-final match animag thasigi tarahum de sanaragani hana tournament asigi convener na thokpa role amada khangalakli All India Football Federation ki miyang makada home and away versus the Sathariba second division league ki taret suba league match ama Hayeng Kumal Lampak main stadium sanaragani Neroka FC sanga kum na yumbu oiduna sanagadoriba match asida Hindustan FC Delhi galamba tawnaragani Mamang thagi kunithoi dagi sana haukiba league kasigi anisuba match ta Hindustan FC Delhi na yumbu oiduna Delhi da sana kiba match adu Neroka FC sanga kum sanaroi en Pritam na san kiba match adu amatangai Panjal adu Hindustan FC Delhi bu Panjal amasino da mighty ba pibangam ki Hayeng gi match asida team animak na mai pak ta yade hana sanagadaba match asigi league asigi yamna maru oiba match am oiri Neroka FC sanga kum I league ki qualify oge hairabadi team asina sanagadaba league asigi match khudimag mai pak wagi mathau tari Neroka coach, they also tell the whole story of the match. And second match against that Sadhan Samiti was some, traveling and some players fatigue issue. And if I'm talking about last match against Mohammed Sporting, that was also a very close fight. We also could do the same result that which is Mohammed Sporting are done. So hopefully we are going for, you can say some upset or something like that. So we are ready for tomorrow match. Matang asya de bulletin ase tension jadrang mangwain headlines zamon thamjari ngasi pangthok ki CLP mifam na UNC bu unlawful organization ya lauthok na waref law kre bade center ai ba cherol tha du taksin kre Fungja thang ton sing NPP de yaw kre ahong ba made anaw Manipur amagi namak INC de resign to bu na fongdo kre Maya Infal Assembly Constituency mafam ke ada BJP ke workers sing na Congress workers sing fu bachai yaw na Congress ke office sing thugai ram lahari Maya Infal the Congress workers sing na su BJP workers sing attack torak ki na BJP na maral sirakli Amasung miyam gi vote pangmer na magidamag political party sing na tongan-tongan kendra sing the vote form magithabag kan-kan